Ilocano Love Drama Stories. Nagpintas dagiti mulayo ita tatadamaso. Makasi ti abo, ito barok. Parang ano, adamot lang sukat ti bambanog. Dakkel tinamnama tata. Napintas dagiti mulayo. Barbarang ko nagarod, tapno adamot agas ti banog, wanito. Una. Adaman gayang madamag ko tata. Ano yun ita? Kumusta amat ni Lablin e syudad? Nasaya at kanumat. Kabalan na nagiti trabaho ng istrikto lang ti donya nga amo na. No saan la kuman anapan e jay? Kasapulan, ngamin kat kayat na katulungan para ti panagadal ti adin na. Tinulungan na kayo la kuman iti talon nyo. Damat arapaap na ngamin, barok. Ti pagdanagak lang tata. Ang mga numaisag maklang e jay ni Lablin. Ay, saan mo't siguro ay apo, yan atayong kumatakaasimot ti anak ko. Uwan tata. Sapay la kuma. Ipanagrayom kang kwan. Saan mo na yanam namaan, Juan ito baraw. Nakasaganak nga aguray tata Damason. Inayat ko ni Lablin. Kat sa anak ton nga agayat pa iti sa bali no mapaayak kinkwana. Agyamanak. Agsuya abak matlangan. Pumanaw ako dito'y hardin. Inako niti silid ko. Hello, ma'am. Senyorito Saldi? Kunatupay ngamin nga da ka man nito hardin. Imayak na nagpariir, senyorito. Itatama katurturog ako na. Mapana ko niti silid ko. Mabit lang. Tiimak, senyorito. Ibatan niyo ko ma. I love you. Lovely. Senyorito, sana ka mamati. Sana ka may kari. Katulong aglaan. Ngam si katiragsak ko. Sana ka mamati. Nasangsangahan ka, Lovely. Simple akin na pintas. At jak masarakan iti sa bali. Saan, senyorito? Di na kumarakupan. Kaputa. Gaputa. Tayo patpatang nakman. Kasta ka rin? Saan, senyorito? Pang-aasim. Lovely. Ipatandak ko, ma. Saan kumarong ba nga napasamak ti kastoy, senyorito? Saan ka nagsangit pa, Lovely? Ikarig. Saan kan to abay-bayan? Anyakit din na nagsaya at numatungpal mo na itaakarim, senyorito. Tumbalik. Sikat ikakay suna nga anak. Nga agtawid iti kinabak nang iyo. Mga sawa ka iti kas kanya kakatulong laan. Awan ti pilpilin niya yan, love. Baknangak man, kat nakurapay ka. Tinaskan kat, agin inayata. Ayayatan ka, kan ayayatan nakman. Sapay la kuma. Ta sa anak ngagtagtagainap, senyorito. Saldi ko nan. Saldi, sapay ko mata nakasagana kanto ang mangilaban iti ibagbagam anapudno ngayat mo kanya. Ikarig, kat kasta ka kumaman. Ilaban tang agpadpada ti ayan ayata. Ikarik, Saldi. Aging gang ay ayatan nak. Ay ayatan ka matiti agnanayon. Lovely. Saldi. Lablin, umay ka man! Darasam! On, senyora! Umayakon! Darasam! Apay ka di, senyora? Apay, anak kabaybayag ka, ha? Nagdardarasak mat, senyora. Saan kan nga agrason? May salati kayat kong ayab. No ayaban kan, umay ka na dagos. Ngam apay, asaan ka nga may adagos, ha? Apay nga men, senyora. Nag-high blood nakman na nabigbigat. Dumnag ka, kitnaskan nga agtungpal ka kanya. Uwan, senyora. Sumangpat ita ni Claire nga agapoy jay Canada. Kat agtaros dito'y balay. Claire? Sino a Claire, senyora? Awan ti karbengam nga agsaludsot. Dakas ka di ama-amok, senyora? Ni Claire kat iso ti asawaan ni Saldi.
asawaan ni Saldi. Senyorito, senyor. Wan, sumangpet tap nagkasardan. Saan? Anya saan? Awan, senyor. So adalusam ana saya at tigesro. Taijay ti pagturugan da aging ga iti saan da makapagkasar ken Saldi. Puto ka nila ito eh. Apay, ana pa ulimag ka, ha? Ay, kuha, senyor. Nagkasatan na dyan, Claire. Talaga anagasat. Nga magpada da ken Saldi, gaputabak ng mat ti pamilya ni Claire jay Canada. Oh, apa yan? Excuse me, senyora. Inakbit iti siya. Anya ti mapaspasamak iti dayjay ang ampa. Adda ka din nobyo na. Masikugan? Anya takunam. Ulitam man. Di ko nak, senyora. Masigugag. Masikuga? Kat asino ti ama ti sikug mo, ha? Senyora. Asino kunak? Ni Saldi. Anya? Agayan-ayat kami ka ni Saldi, senyora. Kating karina di nagtubaybayan. Ambisyosa! Paglaraban! Senyora, tinumpada ka. Saan lang aday tati maramanam? No ulitam pa'y nga ibaga, ti saan to apulos ama pasamak. Piso ti pundo, senyora. Ni Saldi ti amati si Kuko. Ulitan na! Maya! Agkunay kan! Irubuat mo amin ang dagiti arwatam kat ora mismo humanaw kan dito'y balay ko! Naisagana mo dagiti arwatam. Nakarubuat kan inted konti kompleto asweldom itaabulan. Muray no saan pa nagtapos na ito abulan. Iso pumanaw kan. Senyora. Urayam ka di pailaang apaulod-ulod ka kinibantor a hardinero. Manipod dito'y aging ga itirwarte gait, ha? Senyora, agpagpagaasi ako makada kayo. Uraya ko man ni Saldi. Saan ang mabalin? Yak kayat ang masangpatan na kapay ni Saldi. Ada ka rin ni Saldi kanyak, senyora. Kari? Kari na kanya ka di nagbaybayan. Nanyaman ti ba nagtimasan sa napan nagalipat mi. Tanamati ka mat? Kari na, senyora. Tanam na maam ka di atong palan na dayta. Agparpar mata ka. Uraya, kasaritag, senyora. Natangkad ti ulom. Bueno, tapnaawan ti makunkunam kanyak. Mabiit laang. Tawagak ni Saldi kag agsarita kayo iti salpon. Apa'y matay na matanagan nak. Adya ka mo no anya ti pakatanaga. Ngama, ha, ni Lovelyn nga anak ko. Kumusta nga tamatan? Ni Juan ito. Marik na ka na pod noonay iti panagayat na iti anak ko. Nga madambisyon ti anak ko. Kaya't nangagbaliw ti biyag na. Kat nang namnama nga aday di syudad ti pakatong palanday. Lukas na. Inalilaw na klang, Saldi. Latingin tayo. Lovely. Ang Claire ti punong ipagpapagod. Adan sungsung batam kanyak, Saldi. Tisikog ko. Anak ta, putot mo. Apo ni mamang mo. Gamda kami kini Claire ti rumbang nga agasawa. So ti kayat ko. Kan kayat ni mama. Awan sir Bim. No amokla ko ma. Ulit tayo. Latingin tayo. Tsak tupulos malipatan da ito'y ngay naramid mo. Inalilaw nak. Sapay la kumatasan mo to pagbabawian tikin naman ang alilaw mo. Sapay ko ma, tasaan mo to matalak-aman da ito'y ngay palakam mo kanyag. Awan sir Piti Karim Saldi. Makarmakan to matlaan.
Adda ka di sakit yo, Tata Damaso. Ay, awan, Barok. Itay pa'y anadlaw ko. Awan dito. Saan ko nga mo niya ti aramida. Apay, Tata. Ibagayo no anya dayta. Bareng makatulong Imbawa kita nila Blaine kat. Ay, Adda ka di da ka sa napasamak kinilablin? sumangpeten ti anak ko. Kat saan ko nga mo anya talaga tinapasamak. Kasta ka di? Anya nga titi parikot na. Sanda ng buksilan kanya. Ngam kunanala ang anapa ay kano iti arapaap na. Anya man ti parikot na, Tata Damaso. Nakasagana ka tumulong. Agyaman na. Ngam, saan ko pa'y nga mo anya talaga tinapasamak ng kuhan. Takalaat na ito nga isasangpad na butan. Imayak, takayat kong ituloy day di inrugik. Lablin. Ay ayatan ka. Juanito, lipatan na klangan. Saan ako na may karikan ka? Ad-adda itan. At arigagayak amagunot ko tapuso. Gaputad adda ita akasapulan na. Siyak to ti mariingan nga ama ti anak mo. Ladingitak, Juanito. Ngum apay. Di ka kadi mamati kanyak. Laglagi pam anabayagan at tarigagaya nga aklunong tinapod no panagiyat ko kin ka. Nakasaganak amang ikasarkin ka. Adun ti urnong ko. At dadaga pa nakabagi katalunak. At dapay titarakan ko dingwan. Nasingpetak. Nagagatak. Agbalinak to anadong nga asawa kan ama kadagiti agbalin nga anak ta. Amok, mamatiakan ka. Ngamsyak ti ayan ti parikot. Saan ka nga ayatan? Masursuro naktumot nga ayatan. Isa pa nga asim. Aklunan nakkuman. Taikasarkan. Itanyaman nga aldaw. Kat nakasaganak amang ikasarkin ka. Saan? Saan ko apalangon ti dayaw ko kan ka? Tama siguradok. Day tanto ti ramot ti Santa pag kinaawatan. Nang runo no isunto mat ti rason apang katkatawan kan pangumum siyanda kan ka. Awan bibiyang ko iti sawan ti sabali. Saan da arik na tiriknak? Saan da abiyag ti biyag ko? Lading hitak Juanito. Namno pa'y kasta. Agi amanak itinapudno a panagayat mo. Nadagitag, warito Barok. Saan ko amay nakman ti anak ko? Maawatak, Tata Damaso. Raamam kumati panggadeng na. Saan kumada ito ti pangguram kang kuwana? Kastamot kan kanyak. Saan, Tata? Saan kung aguraan ni Lablin? Tainayat ko iti awan ka asping na. Kailan natin na pudno nga ayat mo, Juanito? Sana ka si ti balangkantes nga anak ti amo na mananggundaway, manangalilaw. Sapay la kumatata. Saan tong agsabat ti dalan mi iti dayjay alalaki? Ha? Nakasaganak nga agbalin a kriminal gapukin kuana anang gundaway kinilablin. Naladaw ka manan na simang patsaldi. Nabartag ka manan. Kat, da kayo ngay mama. Tikas to yung oras, siririing kayo pala. Nabayag ko may ita, nanay mas titurog yun. Takasano ang makaturog at saan kayo mapasang pati ti asawam? Mama, amang payasan kami nga ubing ababasik. Apay kumapakadanagan na kami. Laklakayan ako yun. Ada kumapay apo ko yun. Ang maging gaita, makatawan minton nga gasawa kini Claire. Inawan pa anak ni. Dahil tangarot ti may sa kaluksaw ko. Anya ti kaluksaw iyo ako na yan. Nagdakkel abalay. Na progreso ti negosyo tayo. Baknang tayo. Ngampi man. Tawan man lati agibit wino agtaray-taray nga ubing iti daytoy abalay. Takas ano? Bawag mo ti kinayat yung aminanugang, mama. Hoy, saan asyak ti pabasulong ti dayta, ha? Tasin ko mga rata kim basol. Ni mat clear ti kinayat yung.
Idin to tada ni Lablin. Kanaginaw pa yan, hindi pinapano yun. Sumardang kan! Saan mo nga ipalagip kayak ti ampang akatulong? Saan amay kari iti pamilya tayo? Agraraman? Ambisyosa? Kat, ti asawam? Sa di numanan ti ayan ti asawam? Saan mo man lang amuan? Askin ka di pala ngay bagak, mama. Adamanan na iti kasino. Alay nak maturugan, mama. Oy, Saldi! Urnusam ti biyag mo. No anya ti awan, masapol apataudam. Anak kan apo ko ti awan. Ipamuspusam kuma. Nakaturog gaya man niligaya. Wen tatang, katurturog na. Mabalin mo nga ron tibangan. Naluton tayo adem jay tinulaan nitib ang manok. Ngayon tadmanan ni Juanito. Nang tadmanan tatang? Wan, kat malagsid iti pinartek. Dapay dua na kapubok. Nagkapo amin kinkwana. Inton maminsan tatang. Saan yun nga awatan dagiti itad na? Grasya. Pagkadkadam. Ado matitarakan tayo ang manok ah. Nga mawan ti mabalin. Tanayla ko kidag kasapulan kami ti kwarta. Napyakan Juanito. Na talagang ado dagiti tarakan na manok kadumalaga. Ang mabalin na partyan winumaparte. Ngam tatang, nakababain. Anya nga minaya, ti di mo pangayatan kang kuana. Nasingpat, nagagat, dan mamati ak ngay ayatan na ka. Wen tatang, gusto kayo. Ngam, to'y pusok ti parikot ko. Ay, taday jay ka di bayla manangal lilaw alala kita ayatam. Kasta, Tatang, linuloko, lipatemon, katibaw ingmon di panagayat mo kini Juanito. Ay na anak ko, awan tun ti masaraka makas kengguana no mapaluspusan pailaan. intayukit di manganan tatang. Iswano siya ti matungpal. Ay na, masapo lasakbay ang mapabunyagan ni Ligaya. Malpas tumot kuman ti kasaryo ni Juanito. Lading itak tatang. Saan ko ang mapatganti kayat yo? Sa anak to apaalangon ka ni Juanito. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Ala daw kan nabartek ka man na simangpet si Kasaldi. Kastamot ti asawam. Awan pa'y laang aging gaita. Apay ko mapakadanagan da kami. Laklakayan ako naman. Gan bakbagatan mo ta ni Claire? Anya? Kastalatan ti makuna. Katanya ko mga ron. Oray katawan mo tanak mi. Oray sa dino titurturungan na. Awanan bibiyang ko. Kan may sa. Awan mo't lang sir-serbi ng ti panag-asawa mi. Tasaan kami mo't lang namadan iti anak. Mama. Nagpartak nga aglabas ti aldaw niya, Tata Damaso. Uwan nga rod. Dakkelan ni Ligaya nga apo ko yun. Wan, Juanito. Nagparta kaglabas tal daw. Iti sana mabayag. Sumbrag to iti pagadalan ni Ligaya. Naimanugot la kumaidi ni Lablin. Dua kami kumaamang patanor kini Ligaya. Pasensya kan, Juanito Barok. Siguro, naituding at di kaya kagasat. Apay tata, mangnamnama ka di pa'y laang ni Lablin. Iti kari ti awanan bain anak kasikog kenkwana. Naitatisan ko ang amo. Kumatata, saan nga agkurus ti dalan mi iti dayjay alalaki? Tapay manan Barok. Amangan no agbalinak a kriminal. Ay susan mo nga aramidan na ita. Ay, narigat. Numabalod ka. Diyos ko, nasao ka na kayo ni Juanito dayta tatang? Wan, siddo ka nga rod ti unag ko itay. Kasaritak to tatang. Saan ko man amang namnama pa eh.
Talaga nga gayat unay kang kajay pobre. Awan maaramidak tatang. Insara kun to'y pusok itinagan ni Ayat. Tasaan kun akayat ti agsangit pa'y. Anak ko, Ipamaysaklangan ti amin apanawan ko iti anak ko. Aramidak ti amin akabailak amang isakad iti nasayat amasakbayan na. ama. Amok tatang. Dakkel ti kaasi ti Diyos. Ligaya po, kayan mo. Umay ka dagawitan. Ayan na nga tan ayat. Sige, nalikot nga po. Dangatay tiyo nagtikalapaw. Kuno, nagdapay na iti kabayabasan. Ligaya! Nagawitan, tayo kamakam tati binuras ko po nga tinatag. Nga isot sidan tayo. Adak dito ay lalo! Ha? Ay, ada ka mo't lagayam dida. Diyak ka di mo timbaga kang kasan kang gumululi, tama nga numatnag ka. Pumabakan. No, punti pa yabas lolo, ya? Nalagda ngamin. Awan mo't ngamin di magawa tabungan na. Sige, umikakit din. Ay, nasika talaga Uy, ngubing. lolo, umulog ako. Natangkan ti ulom no maminsan. Anak ko ngobing lolo, balasitang ako. Awan nga rod. Ay, kaslay ti kalman lang. Itakot ni balasitang kan ng ubing kalata. Agawit tayo, lolo? Buwan ngam ni. Nandom nga rod na kita nagkado oras mo po ti bayabas. Makan mo nga rod amin na kita apaw. Balo na kong school ton bigat, lolo. Ikak to dagiti classmates ko. Mangayam, lolo. Intun bakasyon, umay kami to dito kadagiti classmates ko. Awan Kan mapan kami to pa iti karayan. Mapan ka magpipiknik. malawan. Alam, mapantagarudan kat na Manggapon nga agapon na kiti tumatayap. Kanlumlum na kanya init. Sige, lolo, agawit tayo. Ang mga nadaitan ni daddy, di balay. Anya? Dati ko lang. Ay, napo kaya. Agar arapaap ka lang. Iti santo pulo sa mapasamak. Kasano kumadumteng dito dahil man ang alilaw kan duldog nga amam. Naladaw kan nabartek ka man na simmangpet si Kasaldi. Kastamot ti asawam, awan pa'y laang aging gaita. Apay ko mapakadanagan da kami. Laklakayan ako naman. Kan bakbagadan mo ni Claire? Anya, kastalatan ti makunang. Katanya ko mga ron. Oray katawan mo tanak mi. Oray sa dino titurturungan na. Awanan bibiyang ko. Kan may sa. Awan matlang sir-serbi ng ti panag-asawa mi. Tasan kami matlang namadan iti anak. Mama. Anya nga ron kumati aramidag. Kumatangak iti anak. Agbiro ka iti anak ka. Sana ti ubing kat bayadak iti nakkalagatan. Ada nga tamat mayat a baby maker. Awan mo't nga ron ti masapulak ka babae. Malagip ko giti. Kumusta nga taytan ni Lablin? Pamukla ko maakas to iti pagbanagan ti relasyon may kiniklir. Diyak kumain ibatan ni Lablin. Uray anya kumatimbag bagay din ni mama. Nagbalinak amag ken pasurot. Awan bukod na apangadan. Pasal pagkiti. Basol ko. Matlang ti amin no apay kastoy tinagbanagan ti biyag ko. Uno, iso ka di ito iti pagbagada akarma. Gapu iti panang baybay ak kinilablin. Kuntiin pas ngay nangarap ni. Nakaredy amin na nakasapulam na bigat ang mapanag-eskwela, anak. Nakaredy aminan, mami. Sino man ang dayta ka-text mo? Di mo lang may ibatan dayta cellphone mo. Ay, classmates ko. Maturog kan, anak. Takasta akmat. Katni, masapak to nga agriing man ang inton bigat. Katni, ado ti order ko kadag iti patubok amasetas kan fruit trees.
Adun to pa iti umayagatang iti orchids. Mami, Mapan kan iti silid mo kunak ta maturog kan. ma'am amunak tungata ni Dadik. Dayta ka di ba nanti malagip mo, anak? Saan mo alaglagip ang dayta nga amam? Tad adala ang amasaktan ka. Apay, mami. Kan saan ka kumamang namnama kan kuana? Gaputa saan to ang mapasamak nga agsabat ti dalan nyo? Anya? Kang ronahan ti amin. Saan na kanto pulos a bigbigan? Adabukod na pamilya. Kan bak nang da. Idinto tanakurapay tayo laang. Apay akas jay. Ibagbagak kan ka ti amin. Tangay amok ama awhatamon. Mami, Pinagtalaw nak ti mama ni Saldi. Kan uray iso mismo idinam. Meron. Ador urayang. Agur urayak matan. Tasyak to ti pagluganan nyo. Mabayak kami pa Juanito. Si Kamat. Pati panaglugan mo iti tricycle ko kat ipaidam mo. Saan matakas ta? Napaidam ka. Matlagayam. Para kan kakat na paidamak. Nga, apay namin nga ging gaita. Kat di ka matlamang asawan. Kat mayat ka ngaminan ah. Jakon kayat ti agayat kunakmat. Umanhayan kanyak niligaya. Ibukbuk ko laangan kan kwa na ti panawan kan pamatag ko. Isunto ti pagsanggirak inton agsalog ti pigsak. Saan lang nga anak ti kasapulam? Ala, bunaga kon dagito'y karga. Tailugan ko itilugan ko. Nga, di mo to mananawatan ti pagpletek. Dahil tatijak kayat kan ka. Sige, awato kon ti pagplete. No isumanday ta ti parikot mo. Tinaskan kat intan. Itulod kan ijibalayo. Basol ko. No apay anagayatak kan nagtalagak iti may sa alalaki. Asan matgayam anapod no kanya. Kan di na matakdaran ti Karina. mami. Inayat ko. Impay ko ti amin ko. Namati ak atong palan na ti Karina kanyak. Ngabgayam. Nasakit anak. Nakasaksakit na di anapasamak iti biyag ko. Mami, Naitukit ka iti saklot ko. Nga iti tabaybay anak ti amam. Tsak pulos ginandat amapukaw ka dito'y lubong. Impatag ka. Ipatpatag ka iti awan patinggana anak. Iso nga impostak ti kakay suna biyag ko. May pasngay ka lang. Kat masirayam tilawag. Tinag-ibig ka. Tinaripato ka. Kat kayat ko nga ipaahikan ka tinaranyag amasakbayan. Itilikodan ama imay saklaan. Oray aw-awagan dak iti disgrasyada. Iyaradok ti bagik. Ti amin ko. May pay ko la ti amin akasapulam. Ngamno ama ti kasapulam. Sorry anak. Tadyak may paikan ka. mami. Kat no dayta apa nagkasapulam iti ama. Kat iso ti pambaram amang ibaga apa idamak. Sorry. Pakawanan na ko mga anak ko. Pang-asin. Mami, pakawanan dakmat. Siyak tirumbang apakawanan nyo, ta siyak tinakabasol. San kumarumbang yung baga kanolpit kayo? Apaidam kayo. Ta saan nyo kaya't amamamok ti amak? Sorry. Okay lang anak. Maawatan ka. Nakasaysayaat kayo. Anya ngamin ti kalkali ka gumam iti amam. Kaya't pula mama mo. Uray no di nakbigbigan. Okay lang. Tinaskan kat mama mo. Saldi Sarmiento ti pudno anagan na. Baknang da. Diyak lamon no sa dino itanti ayanda. Amang ano adadan iti Amerika. Diyak lamo. No manumot ti anak da ka ni Claire. Ngay suti kayat ni Doña Margarita maasawa na. Bugbugtong nga anak ni Saldi. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga
Ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarunungan kami patangatang. Iso ka di dito ni Daddy, Mami? Kita niyo sa cellphone ko. Iso ka di? Wen, iso anak. Nagwapo mo't kaya ni Daddy, Mami. Ang bagay kayo. Napintas na adwa. Saan tamay karikan kwa na anak? Nangruna kanyak. Tanakurapay aklaan. Nakurapay laang tibiyag tayo. Kan, nagbalinak laang ababaunan da. Baknang da. Kan kita niyo ti asawa na oh. Iso ka di dito ti bagbagayo, Aklir? Wen anak, Napintas. Ngam napinpintas ka, Mami. Kat dito eh. Dito mati mama na? wen anak. Oh. Baknang talaga ti langana. Kan, kasla na ka uyuyong. Saan lang ang nauyong? Matapobre pa'y. Yung apay nga wan makitak dito yung anak da. Day tatidyak masungbatan anak. Mami, ipakadak-kada kayo ha. Ag friend request ka ni Daddy. Kalpasan na, anya ti mapasamak. No, i-accept nak. Ag friend ka men. Kasta ka din ko ha? Wen Mami, ag Facebook kay tungaminan. Naparagpartak pa'y ati pa ng kontak yung kadagiti suki yo. Anya? Kan, maipost yung pa'y dagiti mo layo. Kat mabuya mismo dagiti agbali na suki yo. Wen aya? Pumigsapay ti negosyo yun. Nag-Facebook kayo, Mami. Tulungan kayo. Isuro nakto nga rod? Wen. Sige. Wow, kastaman. Katiyo mo na ramidan nyo. Sakbay ang maandaan kayo ti Facebook account. Gumatang kayo iti napimpinta sa cellphone nyo. Sana day takadaanan nga sosal nyo. Day ito touchscreen kan modelo. Uray, kasla dito yung cellphone ko. Sige anak. Isuro kayo ito no kasano nga ramatin nyo. Ado lakit din na kita agbalin niya FB friends yo. No makita dati kinapintas yo. Anya? Nakigtot to lakit din ni Daddy no makita na kayo. Di agam hindi naman na mamapasamak no agam ambo kayo iti amam apok. Adda karbengak, kan adamat karbengan na kanyak lolo. San ka di? Pudno ti ko na ni mamim. Si kalatyan ada masaktan. Saan na bala masaktanak lolo? Tinaskan. May bagak ka ni Daddy asyak ti anak na ka ni Mami Lovely. No di nakto kaya tabigbigan, okay lang kanyak. Apok. Siyak ti maasyan kang ka. May ramraman ka masakitan. Nang runa no mapaay ka itarapaap mawin no namnamaham. Pakabasulak ka din ang garapaapak man lolo. Tanya aya tir arapaapam apok. May saak nga naktibak nang. May saak abak nang. Madi ka di nga ori no iti arapaak lang kat bumaknangak. Sa bagay, arapaap matlaang. Kunada nga rod. Awan bayat ti arapaap ino agarapaap. Kanya niya ti amuyo lolo. Mga no pumod no. Nagmayat ko man no pumod no lolo. Ay apok. Nagmayat siguro ti agnadi ti napintas kandakal abalay. Kompleto kadagiti alikaman. Nga adda katulong. Mayawat amin na kasapula. Ano anya ti kayat ko asidaan adda. No anya ti kayat ko agatangan magatang ko. Ay apok aya. No sa dino ti kayat ko papanan makapanak. Iti abroad. Iti natuma-tuma sa tilubong. Ay. Ay, nagmayat nga tanya. Ada bukod ko a kotse. Ada chopper ko. Anya lakit din di apok ko. Nakaada yun ti arapaap na. No, ngay pumod no, lolo. Anya. Nagmayat at talaga, saan ka di? May saak nga anak tibak nang, lolo. Kat kayat ko at talaga ti agbalin. Apudpud no abak nang. Kasta ti imbaga ti apuyo, tatang. Wan, kat nakarikna iti asi. Kas lapimpi man launay ti apo ko. Tatang, Mapay kiti.
Aduldog ti lalaki ang naglaw-anam anak ko. Naladawan idi nakaamirisak. Asa anak gayam amay kari ka ni Saldi tatang. Nailuyos ni Riknak. Ala, naituding siguro akas to'y tigasat mo anak ko. Tilang pakaasyak kat ti anak mo. Saan kong impagarup? Nga dakas jay nga rapaap na. Ngam, aramidag ti amin nakabailak. Tapno mapadasan ng tumat ti agbyag anarang ay tatang. Anak, Ikarigata kapagadalan. Kat no makangato iti adal na. Addan to armas na makigasang gasat. Kan adda pagpangalan namang tunoy iti arapaap na. Kan saan dan to basta iruruman. No makalpas iti kayat na kurso. Aniyat ako nam, Saldi. Ulitam man. Ti kunak mama. Kayat yo ti maddaan iti apo ko. Nabayaga na kayat ko. Hindi pa ilaang saan kayong agasawa kinigle. Apay, anadamag mo. Anya ti may singasin yung aramidak. Ta saan mo ta makaanak ni Claire? Di yung kadi pa'y napagsaritaan day ta. Kayat na mga dap kami mama. Kat, apay adi yung aramitan. Ngam ti kayat ko kumakit. Nagtaod mo't la kanyak. Kanamok. Adda kayat yo no ti apo ko yo kat nagtaod kanyak. San ka di? Palubusan na kalaki di ti asawa, mamadaan ka iti sabali nga anak, iti sabali a babae. Kano adda babae, amayat nga itid nakadatayo ti anak mo kankwan. Apay kit din na saan? Di yo kadi malagip ni Lovelyn mama. Ti ambisyosa, akatulong. 15 years tinapalabasan mama. Malasitang no barito itan ti anak ko kinkwana. No, impas ngay na. Katno ngay pinaragrag na. Kayat ko unay makita ni Lovely. Aniya, Nangro na ti anak ko kinkwana. No interesado kayo. Tulungan dak. ha? Ipamuspusan tayo no kasano ang masarakan tayo na kita agina. Takasano ko ma? Kan kasano ang maalam ti anak mo kankwana. Tabigbigan na kangatapay kat nalpas mo abinaybayan ng runa ken Lovely. Mama, Kan saan ko akayat aday tatimang dadael itilin na nga agasawa. sana parikot na ita. Gaputa na bayagan ang naumaak ka ni Claire. Kan useless mo't lang ti panagasawa mi. Ta saan kami mo't amaadaan iti anak. Aniya, Naamukla ko saan kami amaadaan iti anak. Ure kasano kumat panang pilit yung kanyak. Saan ko apinapanaw ni Lovelyn. Anak, ada ka di parikot mo? Sumagmamano itan nga aldaw, amadlaw ko analiday ka. Apay, Awan na nyaman na daytoy, mami. Di nagpakatanagan. saan ang mabalin, anak? Masapol nga ibagam na niya ti parikot mo, tatulungan ka. Iso nga ibagam ko, ma. Aging kakadag ito eh. Di nakpa-inaksip ni daddy. Kaawatan na talaga, di na kayat abigbigan nga anak. Di na kapay kayat nga awatan agayam iti Facebook. Mami, Anyang tulakit din, no maamuan na asikat ti anak na at tinalikodan na. Kan, di nalakit di kayat ang maamuan ti asawa na. Nganda anak na iti sabali a babae. anya ti aramidak, mami. Awan ti mabalin mo no talaga adi nakakayat anak. Uray ta ada akmat. Ada kami kadalolom kan antim kan angkal mo. Sige, mami. San abala di nakinaksip ti amak a friend na iti Facebook. Ado mo ti sabali a gagayam ko. Kat, na kayo gayam. Ada ka di matan friends yo iti Facebook. Adon imadon ti sukik. Mami, mabaling ka di abaliwan tayo ti profile picture yo iti Facebook. Imbes na masetas, tiladawan niya mismo. Sorry anak, jak kayat. Apay, Masetas tilakok. Saan at tilangak? Isungarod ngayon manugot ak ngag Facebook ak, gapo iti business ko. Iso pag business latta ti pangusarak iti Facebook. naman niya tamuyo. Ang mga namakita ni daddy tiladawan niyo kat... Katanya. Saan na kalangarudan akayat a friend na iti Facebook? Di ad-adamanan kanyak. Mami, Lipat mo ti kalikago mo abigbigan na kati amam. Kaputa ad-adala nga masaktan ka.
Idi pa'y laada ka iti tiyan ko, linaksid na kan. Iso alipata mo, no anya mantikal kalikagumam. Nalawag ka di? Wen, Mami. Ay, talaga amasyanak iti apok. Kasi ba't no kasta? Masya anak matatang. Ngam, anya ti mabalin no saan nabigbigan ti amana. Anya nga ro ti aramidem ita. Anya ko ma. Awan maaramidan tayo. Awan mat siguro ti makunana kanyak. Tapi nalugodak iti kayat na maaramid. Wan market dia. Anya di kunana. Di dan kali kaguman pa amam ti amana. Saan ko lang mo tatang? Narik na kakasta unay asakit tinakam na iti saan apa nang accept ni Saldi iti friend request ni Ligaya. Nagpakuyog da kanya, Klablin. Sapsap kulon dati pwesto iti sentro. Kasta ka di. Ngamawan ko na. Adda ka lang ijay no tiyempo ti open market. Iso nga yung kuyog ko ida dito eh. Baro asukim. Agyaman ako nito. Umay da kumita kadagiti patubom amasitas. Kan dadumapay. Nangruna kadagiti orchids. Agyaman ako nito. Dakil atulong mo kanyak da ito eh. Kan, imadwa talaga dagiti sukik. Idiandan Facebook account ko. Kasta ka di. Wen. Ay, ma'am, sir, dumanon kayo. Umay kayo agpili ka dagiti masetas ko. Kaya't mo asawan, at dadakkel aparikot iti negosyo tayo. Wan mama, ngam awan pagdanagan nyo. Marisot mo't lang nga dawos ti amin. Gagangin ay tayo ti negosyo. Ay, parikot ditoy, parikot ijay. Awan ti sardeng ti parikot. Abusta parikot mo di asawa. Parikot mo tawan ti putot mo. Sakit at dapay parikot iti negosyo. Ay, parikot matla aminan. Ngam awan parikot adin tumot la marisot mama. Ay, wan gayam, aday pakitakan ka. Pakaragsaka ka di? Pakasulbaran ka di ti parikot? Jakla mo, nga may papanday to iti agraraman akatulong. Anya? Anya dahi tang ipakita yo, may papankin ko na mama. Magagaran ka? No pakasulbaran ti parikot. Talaga ang magagaran na. Anya nga min dahi tang ipakita yo. Ado ti pa-order mo ah. Kan, nagdakkel pa yung ti advance da. Kasapulak namin ti advance. Tapno adda paggatang ko kadagiti kasapulak. Napintas ti negosyo. Kasapulam ti katulungam. Mabalin ti agpresentar akadwam. Agyamanak, ngam adamat na tatang. Kan dagiti kakabsat ko. Family business da itoy. Kat no makisyusyo ak, di mo ka di kayat. Ado ti urnong ko. Kasapulam ti dakkel apuunan, saan ka di? Juanito, talaga ka di saan ka maupay? Saan ka sumarden? Uno, talaga ka di adinak sardengan. Saan, Lablin? Gaputay ayatan ka. Awatam ko man ti ijayak. Tapno, adda ka binulig mo itibiyag. Ay, saan ko nga mo no niya launay tinakitam kanyak? Kan, saan ko mat nga mo? No apay nga itilaksid dagiti kinaimbag mo kanyak. Saan kalata masursuro nga ayatan? Idin to tano panunutan. Saan anarigat nga ayatan tikaskan ka? Iso nga tati sapsapulin tayo mama. Dakkel ti pamati nga iso. Apay nga minapasig ang masetas ti mabuya. No adaman nagiti tao. Nagiti matla customer na. Nga miso ay mismo. Awan rupa na. Ada address na dita, kan cellphone number. Malagip ko, daytang address idi ti imbagana, idi nag-apply akas katulong tayo. Awagam kit di ah. Rumbang ka di, mama. Wan, awagam dayta ano miro. Tapno maamuan ta ano anya ti punno. Sigin, agtungpal kan saldi. Mami, ti cellphone nyo, agri-ring. Jak mapanawan ti aramidak anak, sumbata mon. Anda matararamidak.
Ang mga no customer dahil ta anak. Pakisumbat mo please. Sige. Hello? Hello? Di man sumangbat, mami. Saya atam ngamin Hello? Ni mami ti masapul yu, apo? Di na kay masango. Mabalin ka di, madamdama kayo ng umawag. Mamang mo ni Lovelyn Gomez. Wala po. Siya tayo kakaiso ng anak na. Apaya Gomez pala ti apelyido na. Saan ka di anak asawa? Ay, sorry sir. Personal na question na itan. Adar aramidet. Bye. Mabit lang. Anya ko matibibig ang mono Gomez pala ti apelyido ni mamik. Isturbo kayo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Inidap na ti cellphone na, mama. Anak kano ni Lovelyn. Isuradyahin ti anak ko. Ulitam ti umawag. Kun saya atam ngamin ti makisarita tay agpamarang ka asuki. Nga agorder ka kadagiti tagilako da. Amok ang maawatan na kanak ko. Sige, mama. Ulitak ti umawag. Kat sapay ko mata makasarita ka na saya at dagiti agina. Okay nga minadi mo sungbatan. Ay, mangluklukom at mami. Personal matidamdamagan man. Saan mo ta maipanggap iti business? Siyak man langan. Lovelyn's Mini Farm, hello. Good morning. Hello, love. Sorry sir, wrong number. Apay, mami. Imbagay mo ta wrong number. Manglukluko, saan ka di? One, manglukluko. Gaputa talaga asigo dan analuko. Manangal lilaw. Naka-open di cellphone ko. Saan nga green data? Ngam, asino tayo jay mawag, mami? Awan, ni dadim day jay. Anya? O sige, tinakituloy yung ubrad. Ay, ala ni mami. Nagadungay rabag da. Tayo jay pwede pagkada. Ni kano dadik ti mawag. Iso nga tangag pa iso? Iun ko man ti cellphone ni mami. Bareng umawag pa. Sorry ha. Kayat ko lang amin ti agorder iti ano amasetas. May sa kami nga engineer. Kat ada kontrata ka landscaping. Engineer kayo, sir? Saan kayo, businessman? May sa ka engineer. May sa ka lang ang businessman. Anya tinagan niyo, sir? Siya? Nagan ko? Saldi Sarmiento. Salvi Sarmiento? Oh, apay naklaat ka. Hello? Apay nga mawag kayo manan. Anyat masapul yun, sir? Apaya di mo sumbatan ti saludsud ko. Damdamagag no sino ti amam. Napay ka nun. Ha? Isuti ko na ni mamik. Idi ka no pay ladak ti tiyan na natayan ti manangal nilaw ka na ulpit nga amak. Tinangbaybay aka na kami. Ti sana nang bigbig kanyak. Anya? Apay ka di, sir. Nainteresado kayo ang mga mono asino ti dakas nga amak. Taisot salsalod-sudan nyo. Pakisapul yung langan ti tanam na iti kampusan to. O sige, bye. Surun ko. Tamagan na kitin no asino ka no ti amak. Kaya nakadiasawan. Di nakbigbigan. Isa na jay. Imbaga akong ti ko na ni mami natayan ti amak. Apay akas jay, mama. Anya ti kapungtot mo, ha? Anyang amit di napasamak. Dinamag ko na sino ti amaday ja aligaya. Anang ibaga nga anak kano ni Lovelyn. Kat? Itay damo. Kasla marigatan amang ibaga. Itay kwan. Imbaga na anatay kanon. Nabayag kanon anatay tinaulpit kan manangal lilaw nga amana. Nga idi kano pala sikog ni nanang na daytoy kat natayan ti amana. Apay ngamin adamdamagang pailaang no asino ti amana. Masaktanak iti imbaga na, mama. Saan na nakakaskas daaw no kastaman ti imbaga day jay nga ubing? Siguro kat day ta ti imula ti inana iti panunot na. Bayam, tasyak man ti umawag kan makisarita kadakwada. Nakapsot ka ngamin. Bayan yun, mama. Saan kan nga interesado? Agbalbalinak mo't na kaslag palpalama iti anak. Kat talaga mo
Salamat. Katsyak, ang nugutak. No adda mapalpalamaan nga po, kat agpalpalamaak. Iso asya kunti umawag kan makisarita kadakwada. Apay ako na masabali. Naiso kumaday dyan ni Daddy. Apay at amagan na pailang no asino ti amak. Katsika, kunam kumaa. Amangan no adda pa ba inanak na imbagak ko mga iso ti amak. Sakal pasan na, ibaga namat ngawan anak nakas kanyak. O, san ka dingad adda lang ang masakit anak, ama pa ba inanak? Ligaya, anak. Sa anak nagraraman na madani ti ama, mami. Sa anak agpalpalama. Day tangarod tiga puna. Diyak kumakayat nga da komunikasyon yo. Kan, day ta tiga puna no apay adyak idi imbaga ti pudno anagan na. Ngam nagpilit ka. Ket, anya nga rod ti imbagam itay dinamag na no asino ti amam. Di imbaga ka nabayagan anatay tinaulpit kan manangan lilaw nga amak. Anya? Ngam, awan imbaga kan kakasta. Diyak imbaga na tayon ti amam. Sige, mami. Papanam, Mapana ka dya bangkag. Dano na ki dya ni Lolo, oraytan na lami isan ti darang ti init. sa paan yun tungarot ti agawid ka ni Lolom. Kan mangyawid kayon to iti sidaan tayo anatan. Wen, mami. Agan anat ka. Kan saan ka apan anaway jay anak. Apay, asan ka matagtagari asimbang pud dito yapok? Adaman ang nagre-riyan nyo agin ha. Awan, Lolo. Nasakit lang tinakam ko iti may sa tao. Sino? Ada ka din nang irumankin ka kadagiti kagaya mo iti cellphone. Wino nakaginuram. Ada nga rod, Lolo. Ah. Yung apay akas chay. Apay, sino ay tinakaapam? Di tao ang bayagan na kayat ko ang mama mo. Anya? Sino? Di, nagbaybay akad na kami kini mami. Di amam? Wan, Lolo. Yung kagura kon. Aging gaita. Di nakaklunan nga anak na. Anya? Amo na lang arudan nga anak ni mami. Damagan na pailaan no asino ti amak. Ay naglukon. Talaga adagas at tao ti amam. Hindi ka di manan saldi da ito eh. Sabali mata na number. Ang mga no customer. Lovelin's Mini Farm, good afternoon. Good afternoon too. Kasla kabisadok dito at ka. Kumusta ka, Lovelyn? Iso, ni Doña Margarita. Ligaya-gayang tinagan ti anak mo. Tinaulpit nga inaanang tungpa-tungpa kanya. Idi na amuan na ama si Kugak. Kat ni Saldi ti ama ti si Kugo. Ambisyosa ka no. Hello? Hello, Lovelyn iha. Ada ka kadipay dita? Anya ka diti masapulyo, mama. Kasla jackpot yun nga gordar kayo kadagiti mulak. Tanya ko matipangusaran nyo. Kat nagpintas ti hardin di tamansyon nyo. Iti Facebook tinakakitaan mi iti cellphone number mo. So, tinawagan na ka. Kumustaan da ka, iha? Kumusta? Agturpos to niligaya iti high school. Saan ka di? Makatawan pa'y Doña Margarita. Roy palubos ti apo. Niligaya. Iso ka di? Tay di sikog mo iti. Sikog ko idi kaano, senyora? Iti sakbay pinagtalaw da ka. Idi imbaga ka masikugak ani Saldi ti ama ti sikug ko? Uwan. Iso ka di, iha? Idi tinong padak, anakarkaro pa'y ngam ayop nga inabugyo. Sorry, iha. Pakawanan na kami lakuman iti daydi nga inaramid miken ka. Okay lang, Doña Margarita. Talaga akas tano marigrigat lang ti may sa tao. Batang na lang ti may ruruman. Ibagak ka na kayo. Saan aniligaya daydi? Gaputan na regreg. Aniya? Anak ko iti asawak ni Ligaya. Ada kaayan-ayat ko idi imayak ti ta syudad. Kat idi nagawid akon. Ingkasarnak matan. Niligaya ti anak mi.
kasta ka di. No awanan ti bagayo no masapol yu Doña Margarita. Kastapay, kat ado ti or-orayak amas nasisita nga umawag kanyak. Ay, Bye! Sorry, Lolo. Awan mo't ngamin sa bali pagsaludsudak. Ni kumananang mo ati mismo nagsaludsod lang. Kasla, saan namat nga ibaga? Tipod no? Nakurang ti pamatim kan mamim. Depende. Tanya kumatikayat mo amang kanidadi maya. Di baga na kumanga iso ti amak. Naawagan na kumamot ti anak. Ngamdamdamagan na kidin kanyak no asino ti amak. Kayat na siguro lang, matasigurat mo, no, pankanti amin. Masurunak. Tanya nga rutin sumbat mo, apok. Di baga ka nabayagan na natay ti amak. Nga hindi pa ilaadaki ti tiyan ni mami kat natayon. Kan imbagak pa yun, ulpit kan manangalilaw akas ko na ni mami ti amak. Adyatin sumbat na. Saan ko na dinangag no niya pa ti imbaga na, Lolo? Inidip ko ti cellphone ko. Ay, yan. Nakakatkatawa ka mo, tapok. Iso alipate kon, Lolo. Yan niya. Lipate kon ti amak Ah, Kan saan ko natarigagayan ti agara pa abumaknang. Uri ngagpaiso amay sa ak nga naktibaknang. Jakon kayat nga rapaapon nagbiagak tumot akas lamay sa abaknang. niya. Wan, Lolo. Ipasnag kulangan ti agadal. Katulungak ni mami ti negosyo na. Ay, nasaysaya at paya po. Kayat ko tagbanin na doktora, Lolo. At kayat ko ti mapatagtrabaho di abroad. Ay, di kaya, apok. Kayat ko abumaknangak, babang ti bukod ko a sakripisyo. Isukay pasnag ko ti agadal. Dahita, di kaya't ko mangagan king kapok. Ipasnek mo ti agadal, kan agsingsingput ka. Tapno, maragpat mo ti arapa mo. Wan, Lolo. Kang runahan ti amin. San maliplipatan ti agkararagi ti apo. Ikumit mo kinkwana dagi ti arapaap mo. Tapindisyonan na ka. Umay kan ligaya. Iti tricycle kon ti pagluganam nga agawid. Tatakwa nito. Kaano pa yan dito eskwilaan mi ti ruta yo? Italaang, tasikal nga rod ti rantak. Ay, saktiran tayo sukunan. Wan, libre. Urnungon dagiti pagplitim ko ma. Mapan kan agawid. Ha? Iti makatawan. Dakkelan. Ha? Nagsaya atan? Naibi pa ila kumadak ti first year high school nga naramid yun dayta. Daktil ko may tatiurnong ko. Dakdakkel ko mamanan, no inrogita ko maidi. Idi adda ka pala iti elementarya. Ayaw na niya. Nakabaybayag kayo nag-aaral kini mami. Wan nga rod. Tulungan nakman kit di. Ha? Di nakadi kayat nga agbalin ama ikadwa nga amam. Ha? Tulungan nak ang mga loko itirik na ni mamin. Please, kat ikarik. Agbalinak to anasaya at nga ama kan asawa. Tulungan nak kuma. Kwa. Ngala, lumugan kan, tamapantan. Lipatan yung dagijay nga ginamama. Talaga, kaputasan mo nga anak dayjay aligaya. Isudakit din daging lalaing. Pure pud nung anak ko. Sa anak ko nga interesado. Yan tangay, nataya kon ti pangbilbilangan na kanya. Sige, paliwan nyo ti agsarita iti asawa. Masapol asakbay amala daw ti amin kat mangadap kayo iti anak yo. Ti agbalin nga apo ko. Sige mama, baliwak tagsapol iti babae amayat nga anakak. Kalpasan na, ito na kada tayo ti anak mi. Ado dita, nunaskin ngagbayad ak iti dakkel aramida. Maadda anak lakit di iti anak. Saan man na nasimbangpat ni Claire? Sa dino man nga tan tinaturturong na. Napan man nga tan nagkasino. Kaya nakainom tumanan no sumangpat. Kastalatan ti aramid na. Iso siguro na ti umawag. Saan mo tati cellphone number na? Sumatagatan. Hello? Yes, Salvi Sarmiento speaking.
Hospital? Apay? Anya tinapasama kiti asawak? Naitaray iti ospital? Taapay? Naidong parti ko tsena? Kat anya itanti ka sa saad ti asawak? Anya? Natayon? Inton bigatin ti tabon iho. Anya ti planom kalpasan ti amin. Sumapula ka dagos iti kasukat ti asawak, mama. Anya? Saan mo nga orayan ti makatawat? Urayak man wano saan. Isumot lang nga iso.